Evo nas ponovo u novoj epizodi i danas ćemo igrati slither.io. Znači, super. Igrat ćemo. Evo ga. Samo na telefonu. Idemo. Opa bre. Kako se to radi? Inače, ja sam mnogo dobar ovdje. Sad je na telefon. No. Ipak nisam baš dobar ovdje. Ja. Ajde bre, ajde. On je fair. Ajde. Ovo je prvi put da snimam slither.io. I eto. Znači, igramo. Čekaj, šta je bre ovo bilo? Pa nemoguće da sam ovo nemoguće. Ja sam, vrate, bio pro u ovom. Ajde. Nemoguće. Ade bre, nisam ni počeo bre. Čekaj, evo, sad igram. Dobro. My name is Bogdan. Moje ime nije Bogdan. Beže bre. Sad ću bre da vas ubijem. Neću volim kad ubijem one velike. Ne volim male. Volim one velike. Ajde bre, dođi bre, što se plašiš. Šta se plašiš? Aha. Prpa. Dođi bre. Šta se kriješ? Ako čujete u pozadini, to je televizor. Ajde bre. Daj bre da te ubijem. Sad sam ubio jednog, ja mislim. Ne. Nema sad lijepo igram. Against up. Against up. Stop. Bre. Pa daj bre, glupa mušnice. On je normalan. Tako se dobro. Trivago radi umjesto vas i odmah upoređuje cene preko milijuna hotela sa više od 200 sajtova za rezervaciju. Umjesto da satima pretražujete previše potrošite. O bože. Ljudi,
ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Lajkujte ako vam se svidao video i subscribeujte se. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!